Dumela motshwetso ra go amogela mo dikganyeng tsa rona tsa Platinum Northwest TV mme o dumedisiwa ke Obake Maje. Ha re lebella tse di tlhomileng kwa pele. Meya wa masepala o mogolwane wa Taung a tlosiwa mo maemong mme lekoko la Democratic Alliance le ka ya fa le amogela go tlosiwa mo maemong ga meya wa masepala wa JB Max mme naga e emisa ka moento wa Johnson & Johnson fa EFF e ikuela gore mokhuduthamaga mogolo wa Eskom a sekegiwe mo tirong mme motshameki wa maloba wa Platinum Stars a tlosa bosetlabošane. Maikutlo a letsaile magoletsa kwa masepaleng o mogolwane wa Taung mo letsatsing la maabane kwa kopanong e kgethegileng ya khansele. Seno se tla moraga gore lekoko la sepolotiki la Economic Freedom Fighters kwa masepaleng oa le tsenye tsitsinyo ya go tlhoka boikanyego kgatlhanong le Meyara Kgosi Nyoko Motlhabane. Mokwaledi wa EFF kwa sedikeng sa Dr. Ruth Tshogomotsi Mompati Justice Dabampe a re lekoko la gagabo le tsentse tsitsinyo e moraga gore le latofatse Motlhabane ka go tsietsa khansele. The EFF has sponsored this motion precisely because service delivery in Greater Taung has collapsed. The mayor has abused the taxpayers' money by frequently using the mayoral vehicle for his own personal use instead of attending to the communities and checking issues that are affecting them. The mayor also misled council in a sense that he said he does not know if his executive committee is effective and active or not. But whereas he knew very well, he also has a report to say some EXCO members, they are not effective, they are not active. He broke his own oath of office by lying, deliberately distorting facts in a council sittings. Lekoko la Forum for Service Delivery le lone le kaile fa le ema nokeng go tlosiwa ga Motlhabane. Moemedi wa lekoko Mika Moeti o kaile fa go ntse go se diphetogo dipe tsa thebolo ya ditirelo kwa masepaleng. Given the state of affairs in this municipality of paralysis of the executive and the portfolio committees in this municipality, in terms of poor service delivery in our municipality, in terms of the failure of the municipality to submit the AFS to the office of the AG. We therefore want to support. Actually, we are very happy. We are excited that actually we have removed the Mayor Nyoko Motlhabane as the mayor of Greater Taung, and that the council have elected the new mayor, Honorable Richard Seleke. Motsa kgotla wa masepala e busang Tladi o netefaleditse ba dikgang tsa rona kgang e. Ntlha ya motion wa EFF in terms of rules of orders section 28.7 ya tlhalosa gore motion speaker o tshwantse a tsenye di-motion mo agendeng go ya ka order of priority mme di-motion tse e leng goreng batho tse e leng goreng ga di a opposiwa di feta jaaka ga dintsi. Fela sebueledi sa ANC mo provinceng Kenny Morolong a re ba tshwentswe ke go bona ba lekgotla ba ANC kwa dimasepaleng ba ikapela ka moteme mme ba tsweletse go ikgatolosa ditaelo tsa lekoko. Well, we've noted with concern the decisions of both Madibeng and Taung municipal councils to remove both their mayors through motions of no confidence. We have also learned with utter shock that ANC deployees collaborated with the opposition to remove both mayors of the ANC and did so without an organizational directive. These developments represent a continuation of a new and worrying tendency in our caucuses across the province, a tendency that seeks to erode the centrality of the ANC as the only strategic center of power. We wish to remind our deployees that the deployment and or redeployment of mayors remains the exclusive domain of the interim provincial committee. The IPC will in due course reflect on these developments
following which it will explicitly express itself with respect to its decisions and the next course of action. Khabagare molekgotla o ageng Seleke o ne a thapiwa jaaka meiara o montšha wa masepala. Fa re sentse re le kwa dimasepaleng, lekoko la sepolotiki la Democratic Alliance le kaile fa le amogela go itokolola mo tirong ga meiara o aparetsweng ke mathata wa masepala wa JB Marks Kgotso Khumalo. Go ya ka moemedi wa DA kwa masepaleng o wa Chris Hatton, masepala o thapile Leon Mkhabela mo maemong a ga Khumalo. Hatton a re Khumalo o dirisitse moano wa lekoko la ANC wa go emela kwa thoko kgotsa step aside, mme lekoko la ANC le ne la ikuela go baemedi botlhe ba ba lebaneng le dikgetsi tsa bosenyi kwa dikgotlatshekelo go ka ikgogela kwa morago mo ditirong tsa bone go fitlha kgotlatshekelo e konosetsa dikgetsi tseo. The Democratic Alliance welcomes the announcement that JB Marks Local Municipality Executive Mayor Kgotso Khumalo will step aside from his duties before his appearance in the Regional Court on charges of theft and fraud. The announcement 5 months after his arrest and the first appearance in the Magistrates Court is far too little and much too late, as he should have resigned immediately after his arrest. However, it heralds a breakthrough where RET accused and charged cadres at least now start to temporarily vacate their offices. Khumalo stepping aside also follows the DA's motion of no confidence against him, with the ANC's unanimous vote of support in Khumalo. Fela Sibueledi sa ga Khumalo Mandla Tawana o ganeditse dipego tseo mme o kaile fa se se tlhalosiwang ke Hatton e le maiteko a go ingwakela dintlha tsa sepolotiki. The executive mayor has only appointed MMC Mkhabela as acting executive mayor with full powers, and that does not suggest that he has stepped aside. The person of Hatton can continue misleading our communities as he is a witness in the case, which the executive mayor was requested that he should not threaten any of the witnesses. But the continuation of Councillor Hatton would undermine also the process or the legal recourse of this case. So would want to also ask him to also retract the statement which says or suggests that the mayor was charged for fraud. Khumalo yo kaiwang a le mo matsatsing a boikhutso o solofetse go ka boela kwa kgotlatshekelo ka la botlhano. Khumalo o na tshwarwa ke lephata la dipatlisiso la diphakalane kgotsa the Hawks mo dikgweding tse di fetileng, mme a latofadiwa ka go utswa mausausa a diranta a lekanang le dimilione di le 5 kwa masepaleng. Mo go tse dingwe, Motšhotšhisi mogolo wa lephata la National Prosecuting Authority mono Northwest, Advocate Marcus Dibie, o letse a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya Lichtenburg ka ditatofatso tse di farologaneng tsa go sotla ka thobalo ga bana. Sebueledi sa NPA Henry Mamothame o kaile fa kgotlatshekelo ya Lichtenburg e neetse Dibie beili ya dikete di le 10 mme o solofetse go boela kwa kgotlatshekelo fa motshegano o tlhola matsatsi a le 17. It is indeed correct that the senior prosecutor from the NPA in the Northwest appeared before the Lichtenburg Magistrate Court on charges of sexual offenses on a minor. He was granted 10,000 bail and his case was remanded to the 17th of May 2021 for further investigations. Khabagare Mamothame a re ba neetse Dibie lekwalo la go mo sekega mo tirong. Naga ya Afrika Borwa e emisitse ka moento wa Johnson & Johnson moraga magato a gore o tlhola go rema ga madi mo mmeleng. Seno se itsisitswe ke tona ya boitekanelo Dr. Zweli Mkhize mo letsatsing la maabane fa ne a eme babegadikgang ka lefoko. Mkhize a re ba rotloeditswe ke baitsanape ba saense go ka emisa ka moento moraga gore go begwe fa basadi bangwe ba ba rataro ba itemogetse go rema ga madi moraga go entiwa kwa dinageng tse di kopaneng tsa Amerika. Go begwa fa mongwe wa basadi bao a setsa tlhokofetse
fa o mongwe a le mo maemong a tsitsibanyang mmele. Fela Mkhize a re le fa go isi go begiwe dikgetsi dipe tsa mothale o mo nageng ba tla emisa ka moento le go tsweletsa dipatlisiso. Ke badiri ba boitekanelo ba feta 17,000 ba ba sentseng ba entilwe mo porofenseng fa dipalopalo tsa dikgetsi tsa mogare wa corona di eme go 64,882 go fitlha ga jaana. Dipalopalo tsa dintsho di eme go 561 mme porofense e itemogetse dikgetsi tse dintšha tsa mogare wa corona di le 59 mo diureng tse di 24 tse di fetileng. Fa re lebelela tsa kgwebo, e tsentse tlhakokgamelong kwa setlamong se se rebolang motlakase sa Eskom. Seno se tla morago ga magatwe a gore mokhuduthamaga wa setlamo o faraferweng ke mathata Andre de Ruyter o thapile badiri ba maemo a kwa godimo kwa Eskom ntle le go latela molao. Gape de Ruyter o latofadiwa ka bosemorafe ke motsamaisi wa tsa kgwebo o beetsweng thoko nakwana Solly Chitango. Chitango o kaile fa go beelwa thoko ga gagwe go tlhotlheleditswe ke bosemorafe ebile o latofaditse de Ruyter ka maiteko a go batla go tlosa banela ditirelo ba batho ba bantsho kwa setheong seo. Eskom e ne a kaya fa e thapile matlisisi o ikemetseng Advocate Ishmael Semenya go ka tsweletsa dipatlisiso kgatlhanong le magatwe ano. Jaanong moeteledipele wa lekoko la EFF Julius Malema a re go thapiwa ga badiri ba maemo a kwa godimo go go dirilweng ke Ruyter ntle le go latela molao go bontsha fa a sena bokgoni. Malema a re de Ruyter a sekegiwe mo tirong mme go tsweletswe dipatlisiso kgatlhanong le ene. Mo metshamekong, motshameki wa maloba wa Platinum Stars Thembelani Majingo o tsweletse ka go atlhosa bosetlabošeni go ralala sedika sa ngaka Modiri Molema. Majingo a re a ka rata go bona batshameki ba le bantsi ba ba tswa mo porofenseng ya Bokone Bophirima ba tshamekela ditlhopha tse dikgolo mo nageng gonne porofense e nyeuma ka ditshono. Majingo a re ga jaana o tsweletse ka go rupisa bosetlabošeni kwa motseng wa Gabo wa Madibogo. Gape o kaile fa go ne go se bonolo mme o na le tsholofelo ya gore o tla boela kwa liking e kgolwane ya PSL. Kgabagare Majingo o ne a kgaogana le setlhopha sa Platinum Stars fa se ne se hudusediwa kwa Cape Town moraga go rekisetswa rakgwebo mongwe. Status sa rona sa football mo Northwest, I think gore like I can't say gore si poor or young, but then I think the opportunities they are like since when we know gore we only had the one team on Northwest which was a Platinum Stars, and then ile ya rekisiwa 2018 no yana it is based on Cape Town and then they changed Lilina. So no yana like can we reach a province to seek for better opportunities, because if you tshameka bola na mo Northwest wa dalela mo divisional or e tona ke ABC Motsepe, and then with ABC Motsepe e based mo province ya gago unless now we win the playoffs, then we go tshameka le other 8 provinces somewhere, maybe surely someone ka go bona if ona le segoleng. Motho wetso a re lebelle tsa ditlhogo gape. Meyara wa masepala o mogolwane wa Taung a tlosiwa mo maemong fa lekoko la Democratic Alliance le ka ya fa meyara wa masepala wa JB Max a ntshitswe mo maemong mme naga e emisa ka moento wa Johnson & Johnson, mme EFF ikuela gore mokhuduthamaga wa Eskom a sekegiwe mo tirong mme motshameki wa maloba wa Platinum Stars a tlhosa bosetlabošeni.
se lebale go etela kanala ya rona ya Platinum Northwest TV mo StarSat channel 120 mme o iponele bontsi jwa dikgang go tswa mo go nna o bakeng maje le segopa sa dikgang re re nna le maitsibua a edileng. Platinum Northwest TV. Welcome to a new world of television. Check out shows like Street Vibes and Bring Out Lamakusheshe with spinners and bikers as we take a tour of the Platinum Province via Bokoni Buphirima. Checking in on our daily lives, of course. Platinum Insider brings the juice, but nothing we unwind. All of this and more on StarSat channel 120 from 6 p.m. to 10 p.m. Platinum Northwest TV.